reke tubazanye Kristo n'Imana. mbabazi mu by'ukuri timuri mu kubona ko dufite irari. none umuntu akunda karetse niko mutima umubwiye ngo ni kareke, timuri mu kubona ko dufite irari. nazanye ejo bundi nashitse muri gare y'i Rwamagana pasanga abakobwa nkaba hakuno inama abakobwa nyine naje ngo bakobwa ko ari mwebwe nyine ni nuko noneho yashitse mu kwima none ngo mbarebe aba bantu uko bambaye abantu babashururukiye tibyari bihigo none ngo mare mbaza umuhungu umwe ese tibiriya ni biki yamambwira ngo ni byiza by'u Rwanda. Ejo nagiye muri salo nganjandu akabyumva yo basetse ariko nyine iyo ni inzira imwe yivuga butumwa banza gutera abandi igipini kugira ngo mbone uburyo mbabwiriza. none ngo nshike ninjiye gutyo umuhungu umwe yamuhaguruka ngo aze kunogosha akaba afite imisatsi biga tamanize tuzawogosha ngo tibanze ugende bakogosha nawe kurirukira ku mitwe y'abandi nguze kuyogosha uwawe umeze gutyo ngo amare bama baseka barandeba nawe arandeba ndetse ibyo nkubwira nibyo. banze ugende wiyogoshe niba ubona ko ari byo ngombwa shigenda wiyogoshe ubone kunogosha ndicara hariya ndibona uwonkora ku mutwe wowe uje kuntu aho n'uwo mutwe umeze gutyo hogiriza kumfotora. Higa ibintu byose ni confidence. Higa ari ikintu kimwe kitagomba kunkora mu mutwe. Imitwe yacu irasukuye irimo Yesu, itekereza Yesu. Nicyo gitumaza babwira muragiye muri saro ko barabakurugutura ubwana bw'uburaya bw'ibikenya mutazi yo mwaraye no kugaragaza gusa. Kwicuza kuza nyuma yo gukora nabi icyo ushoboye gukora neza. Rikote ubundi kurifunga nuko nibwo buryo bwiza. Umuntu yigeze kumbaza ngo se kubera ko inza mfungura ibipeso ndamwana ko nabisanze naje kwambara ikoti nsanga hariho abandi bayambaye mbere nsanga aranje baza bafungura ibipeso arambaza ngo se ngubifunze byagutwara iki ndamana ndetse nibyo ushaka harambura ngo kuva 2018 kugeza uyu munsi wa none ntabundi ndasubira kwambara ngo nambara ikoti ngiye kubwiriza ngo mfungure ibipeso ndabireka ku bwamwene data kuko yabimbwiye. Imana ishimwe ku uyu mugoroba mwiza Imana iduhaye. Imana ishimwe ku bwamwe bw'imwese mwashoboye gutanga uyu mwanya mukigomwa kugira ngo muze kumva ijambo ry'Imana. Nanjye mbahaye kaze mwebwe mwese b'Imana yemereye namwe mukayemerera mukaza guterana. Turabishimiye murakaze n'Imana ibaheze umugisha. Nishimiye kandi no gushimira abashumba mu by'ukuri ndabashimira kubwo kwihangana. Twavuganye kenshi igihe kirekire yewe twabibarira mu myaka ariko ntibacitse intege. Ndabashimira pe ndabashimira. Imana ibaheze umugisha kutwihanganira. Rimwe na rimwe hari gutekereza ukavuga abantu baravuga ko wabaye igitangaza uri mu rundi rwego ariko kandi kubona abantu bangana gutya babwira ijambo ry'Imana ni umugisha udasanzwe. Abari amahirwe akomeye bashumba turabashimiye. Pastor twarabanye twaragendanye mu ivugabutumwa umwanya munini rero yahoraga yambwiye mugitangira mukiri mu ihema ambwira ko batangiye itorero numvaga wenda iminsi itazagera ahangaha ariko uko niko Imana yabishatse. Turabashimiye. Imana ibaheze umugisha kandi buryo uzukumbura abantu wabonye
rimwe na rimwe nyine hari igihe abantu bakubwira ntumenye abo ari bo ariko kunguku turahakura ibindi nyine turahakura ibindi kubabona birafasha. Hanyuma duhaye kaze bariya bene data ba kamera, namwe turabishimiye, gusa muze mukora birya tuzatuvugana, muze mukora birya tuzatuvugana, nibwo buryo bwiza kandi ni byiza. Mugeze ivuga butumwa kure, ntimuze kureba kamwe nza kuvuga ngo bariko mushiraho uko ngiye kuvuga. Nakiriye n'uwo twagendanye, nawe nguhaye ikaze, urakaze, Imana iguha umugisha. Tudatinze rero, reka dusome ijambo baduhaye ngo tuzavugeho, ariko hari ukuntu abarundi baza bavuga ngo nuguhinyanyura, hari ukundi kuntu naryubatse, ariko nanone ndaza kugera kuri iri jambo bampaye, ariko umutwe narihaye birasa naho bitajanye, ariko biraza kujana. Matayo ni ibice 5 n'umurongo wa 13, ndasoma a ku 13, ndasoma a gusa, mbone gusoma 14, dusimbe dusome 16. Haravuga ngo muri umunyu w'isi, ako niko kwavuga gusa nyine n'ibindi. 14 hakavuga ngo muri umuco w'isi, umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi ntubasha kwihisha. 16 aba ariko umuco wanyu ubonekera imbere y'abantu, kugira ngo babone imirimo yanyu myiza, bahereko bahimbaza So wo mu ijuru. Mbahaye kaze rero, abadukunda turabakunda, nubwo twese tutarabwirana ngo turakundana, ariko niko bimeze. Yesu yaravuze ngo nkunda bankunda. Bundi mu buryo bwiza nta muntu wakwanga umukunda, ubuhemutse. Muntu arinza kubwira ngo aragukunda, byanga bikunda umutima wo kumukunda uzuza. Sinzi, hari iby'Imana yampaye nza numva biza bishaka gutandukana wenda n'ibigaragara. Hari uburyo Imana izigenda iha umuntu ijambo, buriya bari abahanuzi bose bahanuye bavuga Imana, ariko bavuze ugutandukanye. Hariho abantu bagiye bavuga ibintu bikarishe biremereye, abantu bananirwa no kubyakira, ariko uko niko Imana yari yarabateguye. Abandi nabo itegura abandi nabo gusiga amavuta, bene uko nyine. Ariko mateka ya Yesu, nta munsi Yesu yigeze avuga ibizorohera abantu, ntabwo. Usomye neza ugasoma neza, ni nayo ngorane yagize ingorane yo kunyuranya n'imyumvire y'abantu. Abafarisayo bakundaga icyubahiro, Yesu ngo aze anyuranya n'iby'icyubahiro, aca bugufi kiba ikibazo. Tugiye kuganira ijambo rivuga ngo icyo kwicuza kuzana muri twe. Ndabiza kubihuza na rya jambo, icyo kwicuza kuza kuzana muri twe. Kwicuza ndabisobanura mu bundi buryo. Kwicuza icyo kuza kuzana mu buzima bwacu. kandi nibwo butumwa bwaje na Yohana nibwo yatangizanije. Urebye muri iki cyanditswe, aya ni amagambo Yesu yavuze. Harimo amagambo 3. Havuze ngo turi umunyu w'isi, kandi ngo turi umuco. Cya gatatu ngo turi umudugudu. Mbere yuko tuba umunyu na mbere yuko tuba umuco,
na mbere yuko tuba umudugudu hari ibibanziriza ibyo ngibyo. Nibyo ngiye kuvuga. Hariho inyigisho zimwe twari dukwiriye kuvaho, ariko undi twozivaho kuko mutarasa nazo. Simvuze mwebwe kuko mwebwe simbazi, nari mvuze nk'abandi. Ariko se ubundi yazabibwira abantu tukaba nk'abaganira. We urebye uri kurabona wogera nko mu muco, nko mu mwijima ugahunga. Ubitekereje nawe mu mutwe wawe. Tureke kuja kure ngo bibe nka matematike. Kurabona ahantu wogera, kurabona umwijima wohunga. Tukaririmba iby'isi Yesu yabinkuyemo. Muzamubona twarabivuyemo. Ngize ngo mbivuge iby'isi iki n'iki wosanga sino kubyicara muzubiryamamo. Ariko kuririmba ukuntu biza biryoha n'igitangaza. Inza nitegereza nkareba rimwe ngibaza ngo ese ko turaja mu ijuru, ese ni Amen. Kwicuza kuza nyuma y'ibintu bitatu. Icyambere, kuza nyuma yo gukora icyo utakagombye gukora. Kwicuza kuza nyuma wakoze ikintu utakagombye gukora, wavuze uko utakagombye kuvuga, wambaye uko utakagombye kwambara, wasubije uko utakagombye gusubiza. Ariko hakaza kwicuza. Cyo ni kimwe. Cya kabiri, kwicuza kuza nyuma yo gukora nabi icyo ushoboye gukora neza. Timubonera ikote. Ubundi kurifunga nibwo buryo bwiza. Umuntu yigeze kumbaza ngo se kubera ko inza mfungura ibipeso. Ndamwana niko nabisanze. Naje kwambara ikoti nsanga hariho abandi bayambaye mbere. Nsanga aranje baza bafungura ibipeso. Arambaza ngo se ngubifunze byagutwara iki? Ndamwana ndetse nibyo ushaka. Harambura ngo kuva 2018 kugeza uyu munsi wa none ntabundi ndasubira kwambara ngo nambara ikoti ngiye kubwiriza ngo mfungure ipeso. Ndabireka ku bwa mwene data kuko yabimbwiye, kandi uko niko gukiranuka. Ariko nico kibazo mufite mwebwe, ntawo kubwira ngo ureke iki ngiki ibibaye intambara. Ninacho kibazo dufitanye namwe. Dufitanye ikibazo cyo kubabwira ngo ibisibyo mukavuga ngo ntimwamumva. Icyo singivuze neza. None rero ubu nzamuyira ikoti gutya uko umuntu akambwira ngo warifunze nabi, nkamubwira ntoya niko nabonye nibwo buryo. Kurakora nabi icyo ushoboye gukora neza. Kwicuza kuza nyuma yo gukora nabi icyo ushoboye gukora neza. Niko nangira ngungane ku isomo ryacu, ndabanza mbisobanure ko ndarisasira. Sindagera aho nshaka kuvuga. Tuze kureba ko ise turi umuco koko, ise turi umunyu, turi mu kuryoha cyangwa turi mu kubiya. Ariko sema amen. Yesu akarimbo kamwe bagize barimba, Yesu araryoshe, Yesu amereye neza, la 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 za kandara
ndagukunda. Uku utegereje ngo baguhanurire bandi. Kera tukiri abayumbe nubwo butashize ubu twabaye abashumba hari aho tugarukira. Nigeze kuja kuvugana n'umuntu umwe, ndamwira ntariko nijoro nararose, zari inzozi nyine zo mu bwenge. Nkumare ndamubwira ngo amara arambwira ngo nisenge ngo Imana ngo imbwire ngo kwameze. Eshitse none senge Imana imbwire uko umeze, ukuyobe uko umeze. Uzi ko abantu bazabibarisha bakibarisha ibyo bazi. Ubuyobe ukugira amafyeri, ubuyobe we ukugira irari, akantu kose kaje ushaka ngo kajyemo. Murabiyobewe. Muyobewe yuko mushaka ibigezweho ikije ngo mukijemo. Murabiyobewe. Turinde tubisobanure gute. Murabizi, mufite mwuka uzubemeza. Murabizi. Sema amen. Sema haleluya. Muri wewe harimo umwuka w'Imana, harimo tawadakoreramo. Reka kubishakira hirya, bishakire muri wewe. Mwanditse yaranditse ngo bitwanduza bitubamo, tibiza biva hanze. Ko Satani yande yaguteye he? Ahubwo gusanzwemo guteye n'umuyaga se. Ibimbamo binanduza bika none bibaye kuzubeshera abandi ngo uriya muntu ngo yangomereke ngo yamya usanzwe ukomeretse bikubamo. Ibyo gukomereka no gusitara ntibiva hanze, biba muri wewe. Ngo umuntu yandakaje yakuraka yazanye uburakara bugushiramo cyangwa bukubamo. None gitangaza bakurakaza, genda usenga uburakari bukuvemo. Uzarebe ko ari umuntu uzasubira kukurakaza. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwicuza kuza kuzanwa n'ijambo ry'Imana. Iyo ryageze mu bugingo ntitukigira abantu bicuza, tabo bakibaho. Nta ijambo ry'Imana rigikora ku mutima. Muraryumva gusa rigaca ku matwi rikagenda. Ngo ibitangaza byabaye, ngo ibihigo byabaye, hanyuma niki byakoze. Ubundi twari guhagarara tukabirika. Umuntu umwe ngo yarigishe ngo amare kwigisha ngo amarabona abakristo ntibabikoze. Ubundi ngewe Imana ishimwe ko sinatangiye itorero ndacayowe, ariko nzamubona ko ndobona abakristo niko umutima uzumwira. Kaza kwihararika ngo ngiye gutangira itorero, abo kabisa uyobongana gute. Bakaza bashaka iki? Gushaka maneno. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ntabwo yigeze avuga ibyoroheje. Yaravuze ngo kunkurikira, ngo tubanze twiyange. Sema amen. Kandi mu inzira yanje irafundanye. So kugenda gutya no kugenda gutya, unkurikira yemere gusesera. Ewe je sinugira umubari none atangira n'itorero. Nushaka nkagira abantu 10, 15, 20. Ariko nkabwira nti rero tugiye mu ijuru. Urugendo mfite nurwo kujya mu ijuru, umukiza niyari nanjye
zaba ngezeyo zamuimazanye zishimo zanezezwa ndukwa niwe wangu samara. Sema haleluya. Urugendo dufite n'urwo kuja mu ijuru. Abantu binjira mu modoka imwe bari ati kimwe bakabaza ngo ni mutsane tike ntawe uzi utwara idasa n'iyundi zirasa amatike yose arasa. Kuki tudasa? Kuki tutagenda kimwe? Kuki tutavuga kimwe? Kuki tutitwara kimwe? Kandi urugendo dufite n'urwo kuja mu ijuru twese. Kubera iki tugenda ibitandukanye? Kubera iki dufite amatike atandukanye kandi twinjiye mu modoka imwe? Hari akantu wavuze wewe, uriya wavuze akantu kankozeho. Nasanze ubuzima bwawe bw'ubusore naje nitugera kwa Yesu turi bamwe, je nawe. Twarahindutse, amakari yarashize, ayawe ntarashira. Twarahindutse, twasize irari, twanyuzwe na Yesu. Yesu yaranyuze ye. Yesu yaranyuze, aranyura araza aricara ngo amare. Mwavuga ngo amen. Amen. Ko mutamuvuga amen iki? Akweme ndahumye. Abantu kwa maciceka gutya bakagira nk'inabi bageze mu rusengero. Kwicuza kuza nyuma yo kubabara no kubabazwa. Kwicuza kuza nyuma yo kubabara, umuntu akababara kanababazwa, yamara kichuza akavuga ngo ningalijua, lakini ningalijua izisa nyuma. Ako Yesu. Yesu yari umwigisha mwiza kubera ko yakoreshaga materiel didactique y'ibintu bifatika kugira ngo abantu bumve. Cyo gituma dusigaye tuza kwigisha rimwe na rimwe Imana izaze dufasha tugashiramo igifaransa, tugashiramo icyongereza. Bamukecuru hano ndiko nabona ni bakeya, si benshi, tibumve umuntu agaparapata karavuga icyongereza amagambo nkarindwi 8 abantu bagataha batumvise. Kandi umuntu yashaka kwigira igitangaza na hazarora akaja mu cyongereza, no munyarwanda agiye mu cyongereza. Yewe vuga ikinyarwanda wapi? Mukiza kimugora. None ugowe n'ikinyarwanda uri umunyarwanda ugashobora icyongereza utari umwongereza? Nuko Yesu ngo arebe abantu aravuga ataba batipe kugira ngo mbashobore nzoza mbabwira ibintu byumvikana. Ngo aze kubigisha rero arabwira ati muri umuco. Umuco tugira ibara rikuzuboneka. Kandi ikize kikubwira umuco nukuza aho ugeze umwijima zuhunga. Umuco uje ngiye kubigarukaho. Uje umuco zuhunga. Kandi nibyo mu buzima nangaga urutoke, nangaga umuntu ndunga urutoke. Nangaga umuntu mvuga akajiriya hirya kasama. Naheze mbwira umuntu abana b'Abakristo nshumbye singira urugambo nta uzunzanira urugambo sinza mvuga umukristo. Iyo numvise amakuru nzamuhamagarane ngo intana muri biro. Ibi wabivuze nibi atoya tucungane rero nibigaruka gatatu uzombona.
bwo buryo bwiza, nibwo buryo bwiza. Bakuzaniye amakuru, nawe uratangiye ku mukirisitu. Hari umuntu uzi uvuga umwana we nabi ngo usare ngo naje ngo nageze mubona agenda yoya muhamagare. Nibyo abakozi tunaniwe, nibyo byatunaniye, nibyo biri mu kutugora, kandi niwo muti. Mukristo umwe yigeze kujya umuririmbyi ngo aragenda, niho nari nkigera Rwamagana, ariko nayigize nyine nk'umwaka umwe. Haragenda ngo shikara avuga ngo nza nambara nabi. Eshise no madame mbona araje amerewe nabi. Ese niki ngo baramubwiye ngo ambwira umuntu ngo ari kwavuga ngo nza nambara nabi. Niko yavuze ati nza nambara nabi nti ntari koreka nkubaze wewe uyu ndebe uzubona nambara gute. Ati nza mbona wambara neza. Ti nyuma yawe wewe ni wewe wenyine wombwira ko nambaye nabi cyangwa nambaye neza. Ta wundi muntu kuri isi wewe wenyine. Nuzoza umbwira ngo uyu niwe mwenda urambereye, abandi nubundi bahawe akanwa ko kumvuga, uzubareka bavuga. Ngwese ukusindushe mbyitaho nita kuki umunsi nzobabara n'umunsi nzumva ngo warenze yirwa uravuga ngo nambaye nabi. Wewe wenyine kandi we twagiranye amasezerano, wewe wenyine ni wewe ukwiriye kundeba nanjye ngakureba. Nawe nyamuhirgi batamvuze nabi ndetse babara abana beza abarakiza. Mwamare gukira ndazana kuri podium. Umuntu wavuze aya magambo aze vuba vuba. Aze vuba. Niba hari umuntu wavuze aya magambo ngo nza nambara nabi, ataranguriye ishati, tangurira ikote, tangurira urukweto, akasama gusa, aze vuba. Mbabwire yarakize, ningo kuvuga ngo abura uburyo azoshira supaguro ku kanwa. Byose urakuvuga. Nitwe muzamugira ngo ubuyobozi buzaburemerezwa niki? Hariho igihe cyo gusenga cy'umwuka, hariho n'ubuyobozi. Igituma ubuyobozi bukomera ku isi tibuze bukomezwa n'ikindi, bukomezwa no kubwira umuntu ngo wirinde kwasama, tukavuga ibitakureba, tukavuga ibyo udafitiye ibihamya. Abubundi abakirisitu niwo wari umuco wacu, uyu wari umuco wacu, none wabaye umuco w'abandi bo hanze batwigisha ibyo twakagombye kwigisha isi, kubera yuko sema haleluya, kubera yuko twari umuco, ari twe twari kujana umuco hanze, ahubwo ko baratuzanira ibyo batuzaniye tukabyemera. Nari ahantu umuhungu umwe aravuga ngo sinzi uko yavuze, ndamara ariko sha uzusenga ngo yabivuyemo. Tese kubera iki wabivuyemo? Ngo yasanze ngo abari muri rusengero ngo n'abari hanze ngo bose ari cyo kimwe, bande bari cyo kimwe. Wewe ivuge wasanze wewe igihe wari mu rusengero n'ubundi wasaga nabo hanze, nico cyakujanye. Ariko abari mu rusengero barisa tibasa nawe wavuyemo. Tasone ngo turango ngo dusa nabo hanze. Ariko uzabubwiye, ariko uzaba mwamuvugana. Reka nsobanure rero kwicuza icyo ari cyo. Kwicuza ni uguhindukira ukava mu byaha. Aha ndasobanura. Kwicuza kugira ngo tube umuco kandi tube umunyu, tube n'umudugudu, ni ukuba twarabanje tukicuza tukava mu byaha tukabivamo. Twamara kubivamo ntacyo kwigisha ngo tube n'umuco, c'est direct, ni ikintu cikora.
ejo ngo nabwiye abakristo nawe ngo hari ibintu tugomba gusengera, hariho ibintu tutakagombye gusengera. Ni ukuvuga ngo Yesu yinjiye mu muntu gutya, yinjiye mu muntu, hari ibintu ategerezwa guhindura tutarinze kubisengera. Bibiliya ivuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu ngo abari icyaremwe gisha. None uko umuntu yosubira agasenga aho Mana ngo tugire ibyaremwe bisha, babagira ibyaremwe bisha nta Yesu murimo. None se ko yinjiye muri nje wamurira ibyaremwe ngo sinzibagirwa umunsi Yesu yagira gute, ngo yinjiraga muri nje. Umunsi Yesu yinjiye muri nje, mbabwire narakijijwe, ndakizwa, ndasenga, nari narasigaranye akantu kamwe kandi nkakamenya ko kambamwe, akantu ko kutihangana. Kandi nakagiranye igihe kirekire. Kutihangana kuvana niki? Nangaga umuntu urengana. Nza nkunda kuvugira ijambo, n'ubu nza ndwana ngahunga. Sinkunda umuntu urengana, no kwita mu bintu kubera ko kwanga umuntu urengana. Kurengana ndabyanga, noja mu mubiri kubera ko nabonye nyine mu mubiri murumva icyo shatse kuvuga, kubera nabonye umuntu yarengana. Noneho nza kubisengera rimwe. Iyi nkuru ndayikunda cyane kubera iki? Ndashaka kubereka Yesu azakora wenyine. Haleluya! Tutarinze gusaba gusa, ukemera ukicuza ukaduvuga atari kwa ahambagira intege nkeya, aharananiye habyaranze. Ukugenda niko Yesu azagenda akora. Ikibazo dufite nuko tutabyemera, twemera integeke. Nihuse munsi umwe turi muri bato tuvuye Kalemi, abantu bahazi ngo amare man zotabare kiriya gihugu ni Imana yonyine data wa twese. Noneho ngo tumare twagaze twinjira muri bato, ugasubira ukariha tike, ugasubira ukagura ikibanza. Abantu b'amanyamamakeya wicyicara waguze tike ugasubira ukagura kandi naho wicara muri bato. Bene abantu b'amanyamamake nyine niko bagaze bagira. Nuko ngomare twinjiyemo, twagaze twirwa tugenda, tukarara tugenda. Niko byari bimeze. None ngomare umumama umwe araza nyine asanga kera twicaye. Ngomare gusanga twicaye byamusabaga kugenda hagaze, akarara hagaze, agenda akirirwa hagaze. Ndamureba ndavugise uriya mubyeyi ungana kuriya ararara agenda, yirirwa agenda, ahagaze tuhari. Ntabwo nari kuri babiri kuri theology. Ndamuhamagara ni madame, ti ngwino hano wicare hano. Bamambira ngo ataka wapi? Ti hapa. Wapi? Hapa. Ngo hapa? Aha, tina. Kubera ko bari babose nyine abantu bose baratangara uburyo mbaye mvuga ngo ndiko ndahamagara umuntu ngo azayicara, kandi nyine ngo amare bamambira ngo pesa ziko wapi? Ti pesa za nini pesa? Wewe ngo nafikiri ngo atakamba. Ti baba barababeshe namwe ntimwamenye. Timuzi ko mvuye kuri bibiri. Ndamuhamagara ngo na nyine nawe ananirwa kuza. Namwe madame ngwino. Ngomare ndabareba byari bihungu bifite amaboko angana gute. Ukugwa narajeze sigaye ndi gihangange kugira ngo hari umuntu notinya ubunyine. Icyo genanga nagakuku ngutya. Nimba nabifite ndayo ngibiro nka 48 niko ndeke. Nukanda asingabije 50. Ndarayigeze. Nageze nanga kuja ku kilo. Twahise namwe rimwe twahita na madame akamera none nipime ndariko uzoza n'intambara muri uru rugo. Tekereka kuramira unipime ibiro byo kugira gute? Sindwaye, simerewe nabi, ni ndeka. Namanegera abo bahungu, barabahungu ababiri. Ndamubwira nti wewe kubwire titworwana. Wo nkubitukanisha. Ariko uzikintu mbakorera wewe mbwira kimwe cyari kimwe, ndagufata tugwe muri Tanganyika dupfe. Ari kuri ya mama aragenda. Soni kurambuga nguriya mubye indagira ngo amare ndama madame ihute vuba vuba kurya yaje namanguma namamwegera.
bamavuga ngo uyu ni mwenda bazimu. Abagore baravuga ngo Kiyana ngo abone kama ngo uyu ni mwenda bazimu, ngo kandi aragutamwo ngo mureke hati mwihorere. Nama mwegera gusa arambwira ngo we ngo unataka nini? Nakubwiye ko ngufata tukwagwa mu mazi uriya mugore akicara ngo usumwacha kuje. Hari kintu ariko nshaka araza ngo amare ari mumvege ikibazo nagize wa mama araza aricara aho ngaho nuko turagenda numva ndaruhutse ndavuga nuko tubaye abagabo. Umubyeyi yagendaga gutya kabiza bamuntu kandi yari umudamu umupastori, twe twari tutaraba pastori. Titugiye ijoro tibugiye guca habaga megafone yo kuvuga ubutumwa, noneho bagafaheza abantu bose hafasha babacu ba Nyadusapu. Ndavuze yumvise aravuze yamatuka Yesu ahindura Yesu busa. Biragize nkabwira abacu niye muhaguruke byacitse ko baratuka Yesu ngo mwihorere. Biracitse none tumwihorere tuvuye kuri Bibiliya hatariko wamuretse taya muvuge. None nkabwira njewe mwabonye ko nimugoroba amaneno yabaye hangaha, none se ndahaguruka mvuge gute? Naho umwe yavuze icyo gihe ndavugise mwe muhaguruke barananirwa. Namwe tafadhali munipe iyo megafone. None abantu bose amatangira kunti tafadhali munisubiri. Narenze Igiswahili, navuze Igiswahili, nagiraga imbaraga zirenze mvuga Igiswahili, mvuga Bibiliya. Abantu abakristo buzura umwuka, abantu barihana. Ariko umuntu umwe ngo amare yamavuga wewe ngwiko fariseri. Fariseri mwabantu b'Imana, narakomeretse mu buryo tobabwira ngo mubyumve. Narababaye, numva gahinda n'umubabaro birivanze, nyoberwa ibyabaye. Mushike gutya dushitse namye nja muri biro mucumba mbwira Imana ngo guhera none uyu munsi nagize ishaka ry'umubyeyi areke kugenda ahagaze. None nagize ishaka ryo kukuvuga, nakuvuze wabibonye. None kuramo uyu mutima muzi icyo nari kumvuga kwicuza. Ese turi kumwe? Ariko ukamenya intege aho ziri. Nasenze kuwa gatandatu ngo habe ku cyumweru tuja mu rusengero aho kandi nari naranze, nari ngize imyaka 2 ntaza nkoropa muri toilette. Nari naravuze ngo sizokoropa toilette, sico canzanye. Bagenaje kubwira mwarimu mukuru arama ndamazi nzokoropa toilette. Yageze amababwira ngo uyu mudaherano ngo ntazoba umushumba ngo pi ngo azaba umuvuga butumwa ngo nimumureke. Ariko nageze mvuga ibintu byo, nageze nicara nkamubwira ibintu byo, nageze nkora ibyo ariko hari ibindi nageze mubwira nti wowe suturenganya. Kwabe ku cyumweru Stesi aravuga ngo ariho abantu bakijijwe ngo barakizwa ngo baze bavugana n'Imana ngo bakaganira n'Imana ngo ariko baracafite kamere. Umutima wamubwira ngo uwo ni wewe ngo batambuke. Nama ndambuka nje nyine kubera ko abanyeshuri bari banzi, bama bavuza induru mu ishuri. Nama nceceka ngo nshikaransengera ngo amare kunsengera nikubita hasi. Nibo bwa mbere nabonye umuntu nikubita hasi, ariko sinamenye igihe nikubise hasi. Nagiye kuvunduruka gusa mpangira kugenda namenye ibintu byabaye. Igitangaza ngo buje guca mu rukerera abantu bansanga muri toilette mpaye nkoropa. Umunyeshuri winjiye bwa mbere yanyasubirayo ngo ashikabwira aza muri sale yamabwira abantu ngo ese mudaheranwa ngo yabaye iki. Baramubaza ngo ese ari haterigari muri toilette karakoropa. Mudaheranwa nabo kubera ko nabyutse ntibamenye iyo ngiye baza birukanka kuza kureba
ngo ashike umwe arambaza nza nibuka wa Leya niwe wari uduhagarariye aravuga ngo mudaherano ngo umekuwaje ndamubwira ngo nimebadilika nza nibuka ko Imana yari kwitegura ko nzabiki umushumba. Kwihana kwicuza nukuhindukira iyo umuntu ayareba iriya mureke mabwira ikibazo dufite abakristo kwihana nuguhindukira nimba ureba iriya ugahindukira ikibazo dufite abakristo ko turi mu gusenga Imana tukatureba iriya tutarahindukira nukuviri iriya hari ibyo tugomba kureba ndaza kwagera iyo uri hariya hari ibyo wayibona iyo uhindukiye rero hari ibindi ubona bisha kandi nawe uhita uhinduka musha nyine nta muntu wasubira ngo akurebe wahindukiye ngo asubira kwibazeho. Nzambwira abantu nakera nje ngikina umupira nakinye umupira nari umukinyi ariko nari naranze ekipe bavuze ngo dukura imyenda mu gituza ekipe yose iyo bandoza ahantu bakavuga ngo turakura imyenda nagaza sinkura imyenda sinasaza niko nakinye umupira babandoje ahangaha ni bande bakura imyenda ni ba ndendaje none ubu ngubu bisigaye ari sawa nta kibazo bikigira. Hari ikibazo bikigira kwa kukura imyenda mu gituza ngo tugende gutyo hari ingorane zikibaho hari zo mukigira mwebwe bazabajane muri urwo ruhande rw'iyo ekipe umuntu w'umugabo n'isengeri arisha sengere iziba ya gatatu ubundi sengeri zije imbere hanyuma agakurikira ishati hanyuma agakurikira ikoti siko bizabigenda none niyo isigaye ibanza yonyine ngo ni umujyi sawa mukomeze uzobabyarira amazi nk'iteke mwasirimutse ryari mwasirimukiyeho tutasirimukiye dayeri twebwe tuzi ibyo mutazi kubera ko twavutse mbere urumva ko ufite imyaka ingahe arangana n'umwana wa kane wanjye yamara akambwira ngo muzengo ntabyo uzi eshitse no kwimana ntabyo nzi gute ntabyo nzi ibya mbere ntabyo wabonye ibindi ko turabibonera rimwe none ibyo ubundi se uzi byinshi nini ntabyo nzi ibintu ko turabibonera rimwe twese aho ibyakera ntabyo wabonye aho wambajije ibyakera Salomo yaranditse aravuga ngo ntabiriho bitigeze kubaho sema haleluya mbabwire kuri kwijambo ry'Imana nta kintu kiriho kitigeze kubaho ipantaro zifashe umuntu ngo bavumbuye bisha byaraboze byarashaje twarabitaye nawe kurabitoragura ubunyine ayo makwafe yose muri mukubona hamwe izo nyogosho zose ni zakera murebe n'igihe cyacu none murazishomokanye ngo mucomokanye ibintu bisha ibintu byashaje twataye tutakireba nibyo muhamwe ngo babonye bigezweho gupfundika ishati gutya uzigiye twayipfundikiye kera ukabona umwana w'umukobwa azamuye ishati ageze gutya iwe akagira ngo yavumbuye ibintu byaraboze byihorera ntibyakera ariko abana bacu baza bansetsa ariko ndabakunda yemwe iyo nabonye umuntu yacometse gutya kamura kareba muri 80 nico gihe twagaye tuzamura amashati muri 80 none azanye ibintu kakaragira ngo bigezweho byarashaje twara ni demode c'est demode bya
mbareke reka dusome ijambo ry'Imana ariko muzamuzi kandi ndakunda abana bacu ye. Zakariya igice cya mbere n'umurongo wa 4. Ese turacyari kumwe? Mwarambiwe? Amen. Ni byiza ariko no kubanza tukareba uburyo tubikoramo. Ejo nagiye muri salo nganjandu akabiyumva yo basetse ariko nyine iyo ni inzira imwe yivuga butumwa banza gutera abandi igipini kugira ngo mbone uburyo mbabwiriza. None ngo nshike ninjiye gutyo umuhungu umwe yamuhaguruka ngo aze kunogosha akaba afite imisatsi biga tamanize tuzawogosha ngo tibanze ugende bakogosha nawe kurirukira ku mitwe y'abandi nguze kubiyogosha uwawe umeze gutyo ngo amara bama baseka barandeba nawe arandeba ndetse ibyo nkubwira nibyo. Banze ugende wiyogoshe niba ubona ko ari byo ngombwa. Shigenda wiyogoshe ubone kunogosha ndicara hariya ndubona uwonkora ku mutwe wowe uje kuntu aho nuwo mutwe umeze gutyo hogiriza kumfotora. Hega ibintu byose ni confidence. Hega ari ikintu kimwe kitagomba kunkora mu mutwe. Imitwe yacu irasukuye irimo Yesu, itekereza Yesu. Nicyo gitumaza babwira muragiye muri sara ko barabakurugutura ubwana bw'uburaya bw'ibikenya mutazi yo mwaraye no kugaragaza gusa. ariko isi yaradufashe ye. Isi umuntu w'umugabo aragiye nkwajiga akamaryama gutya ngo kandi uko tiyokwemera ko umugore amukora mu mutwe, tiyokwemera ko n'umwana we amukora mu mutwe. Aragiye akana k'agakobwa tazi yo kavuye, tazi yo karaye, tazi ibyo yarayemo, tazi intoki z'ibyo bizazikora. Uragiye nyine urahumirije ariko arakurugutura ariko aragira gutya tayeri kijya bibintu zambwira umuhungu ntishamwe ntoki kandi nabyo ni tagisi ibyo bitambara byanyu nabyo ariko mwe bitambara byokora ku bantu 99 biha biguma kuzenguruka mu mitwe ariko hariho bimwe biba byabaye sterilize sebo babishuhije nyine ngo microbe gapfa. Ariko nkabona narababwiye ndi mukankoza biriya mwebwe byo bakora mu maso. Hariho bamwe baza bahwerera hariya baza bamahumiriza baza banabimenya se ko bihabibacaho. Aba bacu hariya singo kumererwa neza. Soma Zakariya igice cya mbere n'umurongo wa 4. Gira nihute nze gusoza. Zakariya igice cya mbere umurongo wa 4. Soma mu izina rya Yesu. Zakariya igice cya mbere n'umurongo wa 4. Haravuga ngo mwe gusa n'abasogokuruza banyu. Abahanuzi ba kera babwiraga baranguruye bati, bakavuga baranguruye bati, Uwiteka Nyiringabo aravuga ati, Uwiteka Nyiringabo aravuga ati, nimuhindukire muve mu ngeso zanyu, nimuhindukire muve mu ngeso ndi mukamere nga basogokuru banyu basogokuruza banyu. Bahoraga babwira ngo bakarangurura mu kuri ndubona ibintu bavuga n'ukuri ko bavugaga ngo bakababwira ngo nibahindukire bikagenda gute no mu byo mukora bibi maze ntibumve kandi nanje ntibantega amatwi ni kuwiteka avuga. Ejo bundi ninjiye mu modoka nicara kuri aka gatebe aka nyine nikakukari gasigaye akanye n'umuntu yinjiye muri bisi. Noneho iruhande rwanje akabakicaye kandi kana gafite imyaka nka 10 cyangwa 12 bene uko ngomare kwicara
mbona kakana karahindukiye, kamare karambwira ngo kamagahaguruka, ariko uwo mwana namenda, ariko sha wararezwe wa mwana we, nabuze uko nkagira nabuze ukuntu nagize ngo nkamire kaza numva uwo nkanshiramwo munda ndavuga uyu mwana iyi ndero dufite ibifu by'abakobwa n'abahungu hako simwe mvuze biriya bifu nyine nibyo mbaye mvuga. Navuze biriya byo hanze, dore ko abantu baza bumva nabi, mvuze ibyo hanze, mwebwe ni sawa nta kibazo. Umuntu yo kwicara ku ntebe, waje umusaza nkuriya akicara ku gatebe, wicaye hanga ukicara gutya, mbabwire hariho ibintu bishobora kugukalifia uburiwe. Discipline yari ya mbere ku ishuri, umuntu yageze afata amanota 90 bakaza kureba muri discipline, basanga nta discipline bakakwirukana ku kigo. Murashaka ngo tube umuco gute? Murashaka ngo tube umuco gute? Murashaka ngo turyohere isi gute? Murashaka gutuma umudugudu gute? Tutarahindukira, tugikora ibyo abandi bakora, tukivuga uko abandi bavuga, tukigenda uko abandi bagenda, tukiganira ibyo abandi baganira, tukiri mu byo abandi barimo buyisi, ntibikunda. Umuco ntuzi uvuga ko ari umuco, uzi useruka umwijima ugahunga gusa, tuzuvuga tibi nta biganiro by'umuco n'umwijima bibaho. Oya, umuco uzuseruka, umuco userutse umwijima ukamugira gutyo, ukavuga uti aha ngaha rero se simbagara. Isi izana ukuboko kumwe tukujemo, izana ukuguru kumwe tukujemo, izana imyenda icitse tuyijemo, izane ibiparo tubijemo, izane gukura ingohe tuzikureho. Kandi Bibiliya iravuga Mose, Imana yari yamubwiye ngo abantu bazakura ingohe, ngo bogoshe ingohe bazobatera amabuye. Ngo bazabatera amabuye, kogosha ingohe babatera amabuye. Tubivuge maze tuzane ingorane, abazifite sibo bake none. Ariko mugeze kure kweri kabisa, ningohe nazo yeme, ariko niki mushaka ako nikitagaza uku nguku niki mamushaka, ariko niki mamushaka kuri iyi si yeme. Ningohe nazo mwaziretse basi mugapfa kwigumanira nizo nzara. Rari ya ulimwengu yanapita ima, Yesu we Yesu tumaini letu, heri kuwa na Yesu kuliko vitu vya ulimwengu wote. Ya ulimwengu yatapita ima, Yesu tumaini letu, heri kuwa na Yesu kuliko vitu vya ulimwengu. Sema haleluya! Isi ya mbere nuko byari bimeze, Biblia ngo kama ilivyokuwa wakati wa Nuhu ndivyo itakavyokuwa wakati wa kurudi kwa mwana wake Mungu. Nuko byari bimeze igihe cya Nowa, ngo niko bizanamera n'igihe cyo kugaruka ku mwana w'intama. Kuki mushaka ko tubabwira ibibaryohera kandi ari ibirura? Kubera iki? Babyeyi bacu, bana bacu, barumuna bacu, bakuru bacu, nshuti zacu,
tugomba kwigomwa ibintu bimwe, tugomba kwigomwa ibintu bimwe. Mwese si wacu, si wacu, si wacu. Aha. Aje guhindura. Abaefeso bice 5:5. Umva nimuhindukire niba mushaka ko tuba umucyo, tukaba n'umunyu, tukaryohera isi, kandi tukaba umusozi, tukaba umudugudu uri ku mpinga. Nuko tubanza guhindukira, tukareka tugahindukira, tukareba iyo isi itayireba. Titugomba kureba w'isi ayireba. Twebwe turanyuranya. Isi nireba ahangaha, twebwe turareba iriya. Isi nireba iriya, twebwe turareba. Niko bitegerezwa kumera. Titugomba kureba hamwe kimwe n'isi. Aya. Asome ba 5:5 rwandiko. Abefeso 5:5 Nimana mvuga icya kabiri. haravuga ngo kuko ibi mubizi neza yuko ari nta musambanyi cyangwa ukora ibyo konona cyangwa urarikira. Ugira gute? Cyangwa urarikira. Ako kantu iki? Urarikira. Aho. Ari we usenga ibigirwamana. Aho. Ufite ibyo azaragwa mu bwami bwa Kristo. Ufite ibyo ntazagira gute? Tazaragwa ubwami bwanyu. Ibyo tazaragwa. Mureke tubazanye. Kristo n'Imana. Mbabazi. Mu by'ukuri tiburi mu kubona ko dufite irari. None umuntu akunda karetse. Niko mutima umubwiye ngo nikareke. Tiburi mu kubona ko dufite irari. Nazanye ejo bundi nashitse muri gare y'I Rwamagana, pasanga abakobwa nkaba hakunina abakobwa nyine, naje ngo bakobwa ko ari mwebwe nyine nuko. Noneho bishitse n'ukwima, none ngo mbarebe aba bantu ukubambaye, abantu babashururukiye tibyari bihigo. None ngo mare mbaza umuhungu umwe, ese tibiriya nibiki? Yamambwira ngo ni byiza by'u Rwanda. Twese sha uvuze gute? Ngo muze ngo biriya ni byiza by'u Rwanda. Shakora nabuze aho mbaza. Cyo warugiye koko. Byiza by'u Rwanda. Mwaba Kristo, mureke tuba umuco. Ni mureke tuba umuco. Mureke tugera ahantu umwijima uhunge. Kaka kantu muze mukazana mbere, nta mupasitori uragera hariya, mugashire hariya imbere y'igihe. Apana kukazana umushumba atambutse ngo muri kumurajana papier moshwari. Nimwe muzoduharibisha basha mwebwe wa protocole. Muze mukajana kare kagume hariya bagasa ibintu byose. Nimwe muri mukuduharibisha, ni mwebwe, nimwe muri mukuduharibisha. Kwa murazana amazi, unanywera hano, nwera amazi hano. Keretse narwaye. Mwene wo mukamutangira kuvuga ubutumwa. Twe twavuze ku butumwa kera, tukabwiriza ibihumbi 3 ibihumbi 4, ndanda. Ukadutera haleluya, Bwana asifiwe. Imana ihabwe icyubahiro. Mikrofone. None data aduhaye mikrofone, muzanya amazi, mwe muraduharibisha.
Moses Magembe yaravuze ngo yahaye avuga ubutumwa ngo bari connected n'Imana. Ngo se yabona umwanya gute wo gusubira kubanza kuba deconnected ngo banzanywa amazi. Si nabujije abaza bayanywa. Dore ko abantu baza bakwegera umuntu ibintu. Je sino yashobora sino yanywa. Abayeza bayanywa si icyaha, simvuze ko ari icyaha, simvuze ko ari nani, ntangorane muzoza muyanywa. Baza bayabazanira. Nisubira kugaruka hano, nta mazi azosubira kugaruka, ntimukayageza. Muzo yarekera hariya nindangiza, ndahita nagotomera. Ndangije. Byubahiro, turashaka ngo baza bagenda man nitaza vuba iziboneraho nayo. Yababwiye simbabwiye ahangaha birashyamba ingada ko magira ngo biroroshe. Ibi mbivuze gahoro ariko by'ukuri mureke mbereke ibintu bizabitangira ari bitoye. Murabona namwe kandi umuntu wabikoze sinabi nukuri. Imana iguheze umugisha. Ariko gutora ibitabo biraha ngo umuntu abintwaze kuva nahari nabikuye Rwamagana yeme. Mwebwe oya mureke mbabwire uwabikoze sinabi yabikoze neza pe kandi si ubitangiye si ubikoze none. Ariko rero hari ikintu birema muri twe ni gahoro ikintu kize kiza gahoro bikaza gahoro hanyuma wa muco ugashira ugasanga natwe twabaye nk'abandi. Yandiremere kandi mu gisirikare nta muntu wo gutwaza imbunda. Nabwiriye inshuti yanjye ndetse ndihoreka ngo ntware arambira toya ndavuga reka nihangane ko yagize n'uwo mutima mbimuhe iwanje nda indi ku rusengero iwanje ninde woza kundo yabaye gute igitangaza none ngo ari kwaza kundorera ibitabo ngo aje kuzana ibitabo iriya ngo arabizana ndashamba byiwe se gitume batanubaha se gitume batankunda se. Sema haleluya. Hari ibyo dukwiriye kwikingira tureke iby'isi bibi by'isi. Yesu nicyo gituma ngo yageze yika hasi umunsi abwira abigishwa arabwira ngo nibaze bamwose ibirenge yamagana ngo shike yamabicara busi ngo atangire koza Petero reka we ibiki ndabyoza yamamubwira ngo reka nsohoze gukiranuka kandi arababwira ngo ibinkoze ko ndabigisha uburyo muzabikorera abandi. Yesu guca bugufi twebwe ngo badutwaza amakoti. Sindavuga ubutumwa sindabuvuga ko ndasenga Yesu Kristo ngo angirire neza. Hariho ubukibitse bukiri muri envelope. Hari ubutumwa muri mukumva tubabwiriza bwo kugaruka kwa Yesu hari umupastor mu cyumva uvuga kuza bababwire kuza kwa Yesu mutagiye mu iterambere mutarubaka amazu mutarabona visa murabwumva. Ko ndategura kugaruka kwa Yesu nibwo butumwa nzavuga gusa kandi ndi mukubona ko ntazoroherwa. Niko umutima uri mukumbwira sinzoroherwa nishaka nzapfe ubundi se nzohera ku isi ubundi naratinze. Sema haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Abantu ni bashaka ngo tubabwire ijuru ko barashaka ngo tubabwire ibyiza by'isi. Ibyiza by'isi nibyo muri mu gushaka ngo abarizo tubabwire. Isi jejwe kuvuga ibyiza by'isi tujejwe kuvuga ibyiza by'ijuru. Isi jejwe kutubwira iterambere dutera imbere dukore kuri ibi natwe tujejwe kubwira abantu gutera imbere mu by'umwuka. Imana yaduhamagariye.
ushize nari kumbwira abantu twagiye ahantu baje kutwigisha mu buryo twadutegura imishinga yambaye inka taze ko muranisha uburyo nzantegura imishinga ati jewe imishinga yo ugira gute ndi ari umushinga umwe Yesu Kristo yambaye si nguyu ndiye mfite umushinga umwe nahawe nguyu nyuma y'uyu mushinga mureba abandi bajejwe iby'imishinga bayikore nje ndinda amasezera none nje mu by'imishinga nshaka ifaranga erega twinjira ahantu gahoro gahoro twamara kwinjira gahoro gahoro amashuri araje ibi biraje wamara pastor ukabyisangamo ifaranga muzamucezana ifaranga ukabura bihagarariye kura pesa sasa kandi zazica amaso ifaranga iyo utasenze zaziharibisha amaso ariko ndayibona uko ntarazibona ariko nzozibona zizabona nazo mwaka nazibonye tuzabonana nazo kabisa ndi mukeneye amafaranga Imana ikwiriye kubaha amafaranga yamara kubaha amafaranga mukayakoresha neza tadukoreshe twe tuze tuyakoresha se twumvikanye kwicuza no guhindukira tukava mu byaha twamara direct duhita tuba umuco si kintu cyo gusengera igituma tutari umuco nuko tutarahindukira ngo tuve mu byisi ndangirize kuri iri jambo kwicuza no guhindukira tubeho ku bwawe niko kanyuma ngiye kurangiriza ka kabiri ibindi nzabivuga ikindi gihe kandi nabakunze nabishimiye ubwo kabisa cyane pe cyane sinuvuga ngo naratinze naziye ku gihe ariko nanone igihe naziye mbonye ari sawa sema amen guhindukira kwicuza n'uguhindukira ntubeho ku bwawe ukabaho kuwaguhamagaye kubw'uwaguhamagaye ukabaho kubwe babwira kandi uko nkunda kukavuga nubona buriya ubukristo nasanze ari ikintu gikomeye nigeze igihe kimwe abamama babiri bigeze kumpamagara mu Burundi banjyana ahantu turicara ngo amare kwicara noneho barambwira ngo nzambwiriza abandi ngo bagakizwa ngo ariko ngo je sindakizwa yambaye sindakizwa newe ati mwaba mama kandi baramama bitorero bakunda itorero hese niki kibazo barambwira ngo uzukora ikintu kimwe kize kitubabaza turagusabye ni bibiri nitubikubwira urabyemera ndemera ibyo mutarambwira mubanze mumbwire numve ko mbishoboye ninumva ndabishoboye ngurumva ngo kera uratangiye none se natangiye nari numva mubanze mumbwire bati cyambere bati ari ishati uza wambara itari nziza nyine bari banzi ko nza bati ishati muza wambara si nziza pasite tese isa gute bati isa gute ndayiretse kuva none sinzasura ko yambara bataho cya kabiri batese kubera ko uzahamagara madame wawe mu izina none si iryiwe noneho bati kera ugiye kutubabaza none se mushakike ati wewe uzuhamagara madame wawe mu izina kandi afite abana ni wewe wenyine pastor ubikurahe ubiterwa niki nama mbabwira nasanze papa zahamagara mama mu izina nanje nama nkomereza aho ngaho kugeza none mushakike ngo uzabireke nico kiza kibababaza cyane kiza kibababaza cyane ndakiretse sinzosubira tikingoye tikimbabaje tikindemereye tikinkura mu mwuka tikinkura mu mbaraga tigitera madame kunsuzugura namashika uwo munsi ko yarasanga na mama ntimuraho mama muhora
kiriya ni ikintu cyoroshye cyane. Imyumvire gusa niyo igoye. Mwarangiza arandeba ntiyansubize beza iwacu byagenze gute. Ndareka ngo mare ndigenza bukeya, ndayana ngo ngaruke kandi turaho mama muhora. Aramaza dese byabaye gute, ibintu byahindutse. Nahindukiye buriya muzi ko tuba turemererwa n'ubusa. Umuntu arakubwiye gusa ngo wiyogoshesheje nabi ubiyogoshe neza, ngo si byo nabyo byinjiyemo gute. Abafaransa baravuze ngo qui aime la correction, qui aime la science aime la correction. Ushaka kumenya yemera gukosorwa. Ikibazo dufite ubu nyine muri iki kinyejana, dufite ikibazo cyo kutemera gukosorwa. Umuntu yagira ngo arakubwira, ahubwo ukamuvuga ngo yankomerekeje, ngo arankomerekeje mushumba, ngo ngariya jambo ya bana bacu tituri ukubwo kubakomeretsa. Hoya biragatsindwa, nta wabikora. Nta uzubwira umwana icyo yanga, umuntu abwira umwana icyo akunda. Iyo ubujije umwana ngo iki kimureke, nta wundi ukunda umubyeyi ndazi gukunda, nda muhungu gukunda, nda mukobwa mukundana urenze so ugiriwe amahirwe ukaba uri kumwe na papa na mama. Nta wundi ugira urwo rukundo bana bacu, nta wundi urenga umushumba. Njyewe nzambwira abantu ngababwira ngo umutima Imana yambaye ugushumba. Nta mbabwira umuntu yokora ku kindi ntankorere ku mukristo. Nokuri haba n'umuntu aje kumbwira ngagakuru nkumva avuze umukristo wanjye mwese ninde ngo ni naka, kurambwira ninde wagutumye uze kumbwira akabura burya ntasoni kuraza kumvugira umwana nabi. Tagutumye uri umurwayi mu mutwe yose birakagaruka. Ninde wari wemera ko bavuga umwana? Nta mu pastor uza mbabwira keretse sinzi sinomenye wo mpana kuvuga ngo bavuga umukristo wawe nabi. Ndibaba banshatse uko turamusangiye nawe se wagiye kuvuga bawe. Mukristo, umukristo ni ikintu gikomeye cy'agaciro. Simba mbivuga gutya gusa ariko niko bimeze. Aho umukristo kubabara njyewe nzamvuga nti njyewe ngomba kubabara nkamwandereka iki ngiki kimbeho menye uko mbangana naco. Reka dusome ijambo kuba. Reka mbabwire ibintu bitatu cyangwa bine. Mbese kwicuza ni uguhindukira tubeho ku bwawe. Bishaka kuvuga iki? Ibintu bine. Sobanura ibintu bine. Ni ugushaka kwiyobora. Iyo umuntu iyo ashaka kubaho kubwe aba ashaka kwiyobora. Cyo ni kimwe, aba ashaka kwiyobora. Icya kabiri, aba ashaka kwigenga. Icya gatatu, aba ashaka kwishimisha, kwinezeza. Icya kane, aba ashaka kwiringira. Ni ibintu bine. Nukuvuga ngo iyo dushaka kuba umucyo tumurikira abandi, twemera kutabaho ku bwacu tukabaho kubw'Imana. Imana yatuguze, Imana yaduhamagaye. Imana muri nasanze nta kintu Imana itazibuza abantu. Nsoza umunsi umwe Paulo ngo yigeze gutekereza kuja kuvuga ubutumwa muri Antiokia Pisidiya, ngo arangize umwuka ngo aramubwira ngo ndanze. Mwumve namwe, umwuka aramubwira ngo sinshaka kuja kuvuga ubutumwa hariya. Ubundi mu mategeko ubanza gusenga Imana ukumva umwuka. Hazaba ahantu hamwe ndazanira kuvuga ubutumwa ngasenga nkumva ko ndapapira, nkumva ijuru ndiriyari kinguka. Iyo mbaye numva ijuru ritari kinguka ndamabwira ni manze mwitone mfite za programme ninshi. Kabanza ngasenga ngagira ng'icyumweru ibyumweru bibiri ngasenga numva umutima urabohotse kavuga ngo nzaza. Niko bitegerezwa kumenya umwuka. Hari igihe umwuka uzutubuza kubera ko Bibiliya iravuga ngo ntitukira abacu ngo twigenge. Imibiri si yacu, amaso sa yacu, ubwenge si ubwacu, amaguru sa yacu, amaboko sa yacu. Kubera ko twaguzwe tugomba kureba ibyo Imana ishaka ko tureba.
tugomba kumva ibyo Imana ishaka ko twumva, tugomba kugenda aho Imana ishaka ko tugenda, tugomba gukora ibyo Imana ishaka ko dukora, tugomba kuvuga ibyo Imana ishaka ko tuvuga. Uko niko kutigenga, uko niko kubaho tubeshejweho n'Imana. Twarangiza rero tukaba umuco. Umuntu yo kwicara akicara kuri nani kajya ka filime nakahari kaso. Umuntu yo kwicara kuri gasobanuzi, gasobanuzi hari agasobanuzi singazi ganuko nza numva bene makuru. Umuntu akicara agafata isaha akazamenya igice cya mbere n'igice cya kabiri n'igice cya gatatu. Uko nguko kuramuna koko by'ukuri ibyari by'ukuriye gutangaho amaso yawe. Nigeze gusanga umukristo wanje umwe ntiyambona, bari ahantu bareba umupira, noneho ngo mare mpagarara nko hirya, nimba ari ekipe yarafanye ngo amare baratsinda yamanywa, kandi mu rusengero ntazarengeza ukuguru gutya. Ndahumirwa uwo munsi nakubiswe n'inkuba, ngo nshike mbwira madame ndigitangaza mbonye none ndeze ni nje wasanze umuntu uza uhangarara mu rusengero utozamura ukuguru gutya. Ngaba abakristo dufite ngaba ukundi wo burabicaye hangaha. Narimvuze abi wacu ari kurya, yaravuze ngo akari mu ihene niko kari mu ntama. Umusore utozamura ukuguru ariko yagera kuri ngo nani ngo Arsenal, nimba ari Arsenal ngo Arsenal, ukaza usanga karagira gutya. Turi umuco w'isi, tugomba kumurikira isi. Isi kirarindagira, isi ntizi aho ihayiva naho ihayije. Isi hari biyobeye. Isi iraruze, kirarurira abantu, irashaka kuryoherwa. Abantu bisi barashaka kuryoherwa, barashaka ibibaryohera. Abantu ko barasharirirwa, turi umunyu, tugomba kurunga ibisharira bikaryoha. Turi umudugudu, abakuru n'abato ko baratureba, isi kiratureba. Sema haleluya. Tugomba rero guhindukira, twamara guhindukira tukava mu by'isi tugahindukira ndi tubeho ku bwacu. Icyo gihe tuzaba umuco, tuzamurikira abato n'abakuru. Imana ibafashe, Imana ibaheze umugisha. Amen.